Anyang laki din! Ang mga noadapay amo, mabalin nga maayaban akadwayo nga agtrabaho dito'y poultry farm ko, Barok. Ni madammat. Barok kun kunayo manen kanyakon. Balasang kunayo Balasang no balasang. Kasta kumakat. Kat, ada nga rod maayabam no bilang laang. Manupay ko matitao masapulyo, madam. Uray, talo wano upat. Tapno maasikaso da ahusto dagiti manok. O sige, madam. Damagag dagiti kumkumarek. No, adakin kayat. Wan man, tani, dumakdakalan dagiti manok akasangsangpet. Ang mga no saan mo akabailan no may samlaang nga agtrab-trabaho ditoy. Adapay nga min sumangpet apyak into no may alawas. Ha? Kasta ka di, madam? Wen, iso ang masapol nga adda kadwam. Sana bale, tano adda mabiru kam, may padamatlaang tisweldo daken ka. Okay, madam. Dumagasak ije balay da Marilucia into malam. Parang kayat na. Ay, wan gayam. Ibagam kan kwa na. Ti paspasapol ko, katay bumayag nga agtrabaho dito, iwan. Saan atay sumrek lang, no kay kayat da. Ay na, agyaman ako unay mare. Gaputa siyak tinapanunot mo nga ayaban iti pagtrab-trabahwam. Anya laki din, mare. Siyempre mo't alangan mat. Kayat ko ate umay, tanay, awan matlat trabaho kita. Umay ka, mare. Saan ka nagbabawi nagtrabaho? Kakin ni Madam Basyang. Nagsimpatay dyan, bakit ko nagtumat? Kasta ka day, mare? Libre ti makan. Merienda kin amin yan. Iso na lang ata. Maanusam ti agkulik iti itlog ti inuran oras. No ado ti orders iti chicken meat, iso tay jay. Mang party ti 100 heads. Kan agdalos mo tinay ti lugit da. Saan met kida ka na yun, Naglawang kami ti poultry farm ni Madam Basyang. Ay, unay kan kumari. Maanusak si kakit dimot. Sa anak mo't anarte, ang mumday ta. Ay, nasahat nung kasta. Kasano, mangrugi ka nga rutin yung bigat. Ay, katuan amare. Dagasanak dito'y balay inton bigat. Tagiddan tama pan ije poultry farm ni Madam Basyang. Naimbaga-bigat mo, balasang ko. Ay, kastamot ka na kayo, madam. Anya gaminan, tinagan mo? Ay, siyak ni Lucia, madam. Agkumari kami kanibakla. Kasta ka di. Nasaya at taada ka anaawis na. Tapno ada ka nga agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, wun, madam. Naimbag nga raw tayo naawis nak. Hapag isaw ngawan trabaho kita. Kasta ka di. Alaga rod. Barang maanusam dito, iwan. Numabisin kayo, ada merienda ijay kusina. Kan agluto kayo, anyaman nga oras, akayat yo. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Numay papan matitisweldo. Anytime kat mabalin yo nga alaan, tinaldawan yo. Kan mabalin matlaang ti ag cash advance numasapul yo. Ay na, thank you madam. Nakasaysaya at kayo, boss. Ay na, saan yo panunutan asyak ti boss yo? Ibilang dak akas inayo balasang ko. Saysaya atan yo ti agtrabaho. Aywanan tayo anaimbag dagiti mano. Taiso ti paggapuan ti income tayo. Itaman pa inarabyan ka, kumare. Aywan, kumare. Nagkapuwak ije poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Anyat kahit mo asawan. Ijay ka nga ang trabaho? Aywan, mare. Naimbag nga rin tayo na yaban nak ni bakla. Kasta ka di.
Ay, ang mga nuag kasapulan pa ni Madam Berta iti agtrabaho kan kwa na. Ay, wun mare, inka kasarita ni Baklainton bigat. Agsapsapul sapay iti dua tao. Awan ngamin trabaho may itang agasawa. Naggidan kami anay kat iti trabaho. Ay, kasta ka di mare. Ay, ala inkay kasarita inton bigat. Bareng awan pa'y tinaalan ni Madam Basyang. Mayat ijay, nasingpet ti boss. Libre ti makan. Ken, mabalin pa iti ag-cash advance no maminsan. Kasta ka di, Mari. Ay, nagsaya atin ngay. Ay, wun mare. Man-mano ti boss akas ken kwa na. Diyak namin mo, ngawan gayam trabaho yung itang agasawa, Mari Berta. Ay, manumot na lawas nga ang trabaho mi, Mari. Isungarod nga dinapalabas ko ni Mari Lucia. Anak ko na nagapo ka no dyan ni Madam Basyang. Kat sinaludsod ko na adagos no agsapsapul pa iti tao na. Agsapsapol pa Mari. Naku na nga uray dua pa kano. Apag iso, dua kayo kinilakay mo. Wan man nga rod, Mari. Ay, agyaman ak unay. Kamaudyanan na. Kat adamot langan pagtrabahuan mi. Saan kay nga agbabawi ang trabaho kini Madam Basyang kunaktuman? Nagsingpat a boss. Libre pa't merienda kan makan, kanaminan. Sana nga imot, kan man nakaawat pa. Kasta ka di, Mari. Inton bigat, umay kayo dito'y barya masapa. Tapno agigidan tayo ang magpanay di poultry farm ni Madam Basyang. Kahit mo sawan, mangrugi tayong tunbigat, ngagtrabaho dyan da Madam Basyang bakit? Wan lakay. Masapa ta amapan ijay ni bakla. Tapno makigidan takan kwa na amapan ijay. May wana. Ay, gaya. Manungay titang dan, ti may sal daw bakit? Fix a 700 kano ti may sal daw. At dapay kano ti bayad ti overtime. Libre ti merienda kan aminan. Mabalin kano pa ti cash advance no kasapulan. Nay, nagmayat nga kasta. Uwan nga rod lakay. Isu nga anusan ta ijay. Barang ijay tang agbayag. Ay, kato na. Barang manayo ng tupay na ita 700 a por dia, iti may sangal daw. Naimbaglagan, tada kayo akadwadalo siya ken baklag agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ah, ay, when madam. Kasi tinakunakmatlakan ni Lucia, libre ti merienda, makan kan amin nandito'y kusina, kan awan oras ti pandangan, wan. Ha? Mangan kayo lata, anytime mamabisin kayo. Sana ka naimot iti makan. Tilaang kanyak, kat simsim pa niyo kumati trabaho yo dito'y poultry farm. Wan madam. Sana bale, tadamat ni bakla mangisuro kada kayo no adadamagan niyo. Ta iso tinabayag ditoy. Isun ti mangisuro no sa dino ti ayan dagiti manok a 45 days kan mabalinen a partsyan nga ilako. Kan dagiti manok a pang itlog lang. Isuro na matlaang no sa dino ti ayan dagiti pato a pang itlog kan panglako. Saan nga min akasta ti kastam amang igamit ti manok, siga bakla? Ha? Anya? Nagtabig kamot tayo. Nay, apay nga, pagka mo tinatabad, Manong Anton. Kaslasan mo, mga nga mo ti aramidam. Anya? Siya, nabayaga ka nagtrabaho idil ti poultry farm di Pangasinan. Iso nga amok dagita. Ha? Among kade, iti nagtrabaho kiti may saan naglawa farm ide. Siyak ti kanayon nga ibaga ti boss may akalaingan kada kami at trabador na. Hay. Iso, ano isurok ka? Agtungpal ka. Anya lagi di mo nabaybayag ka nito yung poultry farm. Hindi ka ba amuti? Husto pa nagigamit ti piyak. Tabag!
pangisirek kadakwada dito yung trabaho. Ngam sika pa yung tibaganda iti tabad. Naglastog nga rin ti pa nagsasaw na day diyang Anton. Kung namailan no. Ay, una yan ay ati tao. Manupay lang nga aldaw na dito, yung kasdayan ti panagsasauna. Kada agsao, katabad kun kunana. Napadungot lang nga na laing. Kan iso ti kalaingan nga aghandle ti poultry farms. Di ba nang kuman? Apay pila nga makitang tangdan o nalaing nga ron. Unman, husto ka iti dayta nga imbaga, mare. An-anusa na pailang ito may makitang tangdan. Napayag ko man na bimaknang no nalaing ko naktumay. Ibagam tuman day takin ko na, mare. Bareng maring tirik nana. Ay, niya lagi din na iti pada tao. Saan dang amo may lugar di kinaagin lalaing dan. Pungayan pare, naimbag man ta nakastrik kay nga agasawa di poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Ayaw na pare. Makapasar lang nagtikadwa ang trabaho. Anya, apa anak ko nam tikasta? Wala. Tasan man nga amo na gitar aramidan da. Nagtatabad da ko naktumay. Ha? Nang runa da dya bakla. Udno nga iso ti kabayagan na trabahador ni Madam Basya. Nukit kita, ti panaggaragaraw na, nagtabay da talaga. Si kakadimot pare. Amang ano nalipatam, agapumot lang iti kasta nga style mo, tinakaik katami ti sigo na trabaho. Ah, No makitang tangdan ka pare, amom ko mangamin nga ilugar, ti kinaagin lalaing mo. Mabalin mo mat nga isuro iday, tinasaya at wagas. Sana kasta baga ampay at tabod di tao. Apay sika, nalaing kalaunay. anya. Imbes na nakastrek kayo ti mayat at trabaho. Ta nasingpet kan naparabor ti pusyo. Ngam kasta kamutin nga agsasaw. Amang ano saan nga agbayag kat may kat kayo marin nga agasawa. Anya lakit din. Ne, apay, gusto ka di day tangar aramidam apa nagparti iti manok, Anton? Aywan, madam. Gusto tararamida, gaputa saan nakatabad. Anya? Nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm iti Pangasinan. Isong amok lagi iti basic ka pa nagparti iti manok. Ha? Saan nakatabad akas ka iti sigot at trabador yo, madam? Si kakit dimit. No nalaing ka nga rod, anya pa lang agapo nga anusam ti umay makitang tangdan dito'y farm ko. Bimak nang kakumana, no agpay sumat lang. Anya? Pasensya ka na, gam nakla atak iti pa nagsasaom. Ay, kwa, madam. Ay, pasensya kay kuman. Lakay, apay nga min akas diti insungbat mo kini Madam Basyang itay. Kaya, puno mo ti bagba ngamin. Yan may isa, gusto mo tararamida ka pa nagparti iti manok. Anya? Makikita na lang aruto na gusto tararamida. Salud-sudo na pa ilang. No sto, no saan. May sama na tabag na bakitan. Ay, unay kan aya Anton. Pangasim talapdam kumamot ti bagim nga agsaw iti kasta. Nagsingpot ti boss tayo. Sa dino ngay manan ti pagtrabahuan ta no maikat ta ijay. Saan ang mapasamak na itabakit? Maamiris mo't lang ni Madam Basyang. Ahustuak itimbagak. Makamo ka man latan Anton. Anya lakit di. Aywan gayam, adto'y ti sweldo yung agasawa, Berta. Agyaman kami unay, madam. Dayto'y matkan ka, Lucia. Thank you, madam. Ti sweldong bakla, alaam to inton bigat. Takurang tinay-withdraw itay. No problem, madam. Uray ti juntun adan. Ay, kaya, madam. Agpakada kumasa na kasumrang inton bigat. Ha? At nangamin napatig apapanak. Apag iso, dayta kumatibagakan ka.
Uray saan kan nga agpakada? Tatalaga day tuyen ti maudi a panagsweldo yo kaniya. Anya? Pasensya kay kuman. Jak kayat ti ugali yung agasawa. Naturay kayo unay. Kan kas iti nakunak idi. Nalaing ka nga agisuro kan agsao atabed ti kakadwam. Ngam aging gaita ket makitangtangdan kalatta. Madam, Rumbang ko mga amom nga ilugar ti kinaagin lalaing mo. Agasem man, ura siya kabos mo. Siya amang paspasweldo kan ka katisuro nakpay. Siya ti akin kuko iti da ito'y nalawa a farm. Iso ti pagin-inkamak iti manu atawan. Ngam no agsasao ka, kat kasla nalalaing ka ngam iti siya. madam. No agpaiso ka, saan ka kumangaagan na anos a makitangtangdan iti inaldaw? Kan saan kumakas jay ti style na ti balayo? Sa humlaang mat dinagano, kan tinalabas a kinaagin lalaing mo, anya lakit din. No kaano nga yung pangato ni Madam Tisweldo? Isumat ti pa nakaikat ti daddo makakadwa. Agpakalaing dantumot ngamin. Gusto lang, Mare. Tapno pagnakmanda. Sinayang dalang ti kinasingpot ni Bossing Madam Basyang. Anya ti bagpagam, siga bakla. Ha? Ay, kuha ko, ti ko na, ngimato ti sweldo. Ngam sayang, tanaikat kayo meten. Day tati ko na. Apay, ada parikot mo? Anya? Saan mo nga min nga am mo nga ilugar ti kinaagin lalaing mo? Iso anaikat kayo lang arod nga gasawa. Ha? Ay, saan ka aglablabos iti pa nagsasaw? No, di mo kahit makaraman iti ko. Apay ti ko na, mabuti nga kin ka? No way! Pudno launay ti ko na ni Madam Basyang. No pudno analaing ka, bakinang ka kuman. San ka kuman nga agan ano sa makitangtangdan, itinaldaw, urepig sa titudo kin init, pwet! Anya? Di ka pa mo, ngay respeto ti pagtrabahuam. Agraman ti agpapasweldo ken ka, isurumpay. Salbag ka kide, anya laki de. Da magkonekkat kayo man ni Jay Poultry Farm ni Madam Basyang pare. Ha? Ay sus. Talaga saan mo man nga inlugar ti kinaagin lalaing mo? Siga pare, saan mo man akarkarwan ti pungtot ko? Pudno matibagbagak pare. No maminsan ngamin, ilugar ti kinaagin lalaing. So saan ka ngagbayag iti trabaho gaputakas ta ka ngamin. Anya? Iturayam ti kakadwam at trabahador. Agraman pa ti agpaspaswildokin ka. Isurom. Ay una yan. Uri asino ba't akit saan na makaanos iti kasta nga style mo, pare. Awan ti bumayagan nyo at trabaho. Ay, inakman kit di agaplay mo ti jay farm ni Madam Basyang. Baring awatin nakmat. Nagmayat ti jay. Dakkel ti sweldo. Hanggang sinayang mo laeng, pare. Nagadumutin na ito pinaling kay Marilu siya. Ha? Ay, wun, Mare. Adwa talaga. Ngamin ni Madam Basyang iti bonus medical man. Isu tinapan ko yung palingkay. Kasta ka di? Ay, kat sana all ang haron. Ay, no saan ko mga men nga naging lalaing tiyawanan bain nga asawam, nalabit nga aging gaita katadda kayo pa'y laang ijay akadwame nga agtrab-trabaho. Ay, huwag nga rod, Mari. Sayang nga talaga. Nila kay mau, bagbaga am nga men. Ilugar na ti kinaagin lalaing na. Mari, Di nga tamabayin adillaw iti trabaho ti kakadwana. Ket no iso ti madillaw, ibaga na nga nalaingan. Asaaden apay suraw, salbag kid day.
Uwan, Mare. Naibagak daytan kan ko na. Nasaya ta. No dapay mangawat kada kayo iti trabaho. No kastalatan ti ugali yaw. Anya lakit din. Anya laki, dahil rumbag nga ilugar mau, ti kinaagin lalaing mau. Tapno saan ka nakababain iti bus mau? Kun kastamot tayo iti aglawlaw mau. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.